Ia o te whiwhia lava i le nei vaenga o le aso whawhila ai ma toi whaatalo whātu i le mamanu uma o le au whafonga i le nei tū la. Whamalo lava le langi mama ma le soi fua lau le lei. Te tonu o loo launga te sia i tātou uma i le lofa ma le anga le lei o le tātou te paau i le langi. Ia po whea lava i vaenga o New Zealand nei o tō walala ma no pia i ai. Whapena fōi o na momori atu fōi i mo ngā lofa ma wha whailo i atu i loutou maru uma o lo sila mai mo mai ia ma wha whonga tā poi mai i isi e tunuu e pei o sio tātu tunuu i Sāmoa na lua ia ai te nane fōi o isi tūlangi e fia o le kelope o lo o atu i ai le malosi o le tautua ma le au nanga le nei o le siu whonga o le lo mua mai i lona ofisa whaasara lau au tū i le ai o Porirua i Wellington. Ia ai o te pipifo i whaelo atu o le sunga i atasi tu i tolo waa lea o lo o maa ua tauto lua e tu ina atu le nei wha o pōpōnga o le tātou polkalame le nei o le Lalolāgi o Aso Nei. O se polkalame e tala noa i nai nisi o mea tupu i o tātou vai whanua i te tonu o le Pasifika. Ia e mai se fo isi vaenga o le tātou Lalolāgi. A wā lava le nofo sila fia o le mamanu o lau whaafonga ina ia motu le pā ua iloa e pei o lea mua ngana tā ua si o tātou o tunuu. A wā mātou te talitonu tā ua tele lo tātou tau whai manino ma mala malama le lei. I le mafuanga ma le pongai o ni whaai unga whai. A toa i fo i mani polkalame whaataatitia e ono a fia ma a whaina ai lo tātou soifuanga masani i aso uma. Ia ai whaatalo whātu ma le whaalalo i lau sunga tāsi ma lo lava le tau atai whaftaif so ni mai i tā polkalame i le so. Ia whaatalo whātu fo i ma le nganga whaalalo i lau fionga Lauano ia ma lo la fo i le soifua manuia. Ia whaftaif fo i mo le tātou polkalame ia lea la whaafonga me le tātou atinu ia manuia lava le polkalame Lauano. Lova tai. Ia o nei talu fau ma nei o no po e pe o na tātou mōli mauina. Ua matua le alofia lava le mau whaafila vei ua whaapena o na awhia ai loutou si manga ma le tātou soifuanga i aso reitasi. O na o le malosi ma le tele lise o whainga ma suinga whaatekonolosi ia o tele ina whaonga ina mō ngā luenga whai. Ai mai se o nanga lau tele tātou te mo'omia i lea aso ma lea aso. O le aso whareile le nei a mātou i New Zealand nei. O le aso luas fulmoleiva o Novema luafe luas fulwha. O lona winga, toe tasi a le aso lea o lo toe nei. Ia o na uma leo le nei masina se fulu tasi o le tausanga o Novema. Ia ai tātou ulu whale antu loa i le vai tau o le tau mawhanawhana mō le nei tū langi o le kelope e pei ono masani ai. Ia ma whaaso solo tu i lau fōi i aso malolo ma so fia o le kirisimasi ma le tausanga fōu. Pei tai i le mātou mai tau watu i whaaso launga ma li poti i mea o tupu i atu nuu o le tū langi i mātu o le kelope. Ia o le nā o a mātau na whaasolo i na maini i a whainga le tau mālulu i a autou. Ia ma whaasolo solo i fōi i na mā fia le kiona ma le aisa i lunga o tu maunga. Ai mai se o ta whaafale ma awala i le vai taimi le nei o le anga i atu i le kirisimasi ma le tausanga fōu. Ia mai le tau mataina fōi o le a whenga iai o tau ma se kirisimasi pae. Pei o na masani ai i le nei taimi o le tausanga. Ia o luna winga o le whaai te lava ina i mautinoa e maua le saunga le mū ma le fia le whaai unga o le tausanga mō tangata uma po whea lava le atunuu ua lala ma tātou wha mautu i ai. O le nei vai aso o te talusia o to tele ua whaaurua lātou talusanga i ofisa o le Mālo New Zealand mō le avanoa le sitiseni i le tūla whono teu lea ua toe wha mautu i nai ma ua toe aloa ia
ia le citizeni o tangata Sāmoa sa soi fua mai i lo tātou tino o i le vāle tau sanga e awhi iwa se lau lua whā, ma le awhi iwa se lau whā iwa i le tonu o Sāmoa. E vei ona sila fia o le aso lua lea na mawai atu nei luas fuono o Novema pei ona whaafonga mai fo i tātou whaasera lauma, tau tua ala si fonga le lau mua. Le ana amata te tala ai matalia i e tālu sanga mai tangata uma e anga waa ai mo le wha moe moe le nei o le citizeni New Zealand. O la mātau wha manatu, ia, e whaingo fie o na whaia tālu sanga nei i lunga o fesa o te inga tele vavave po le online o sāu ni lava i tūlanga i fesa o te iai mo le whaingo fie o le anga luenga. Ai masalo mo se tātou tunu i Sāmoa. A whai whainga tau na maua i se whesota inga tele vave po se computer whai ailo tālu sanga i a tonu wele lei ana o ane ilo fisa i pia o le a wha amatala atua i au ili le whainga o le tālu sanga ia maa matua fo i ma se pepa tālu sanga e wha tumu ina ia o mai i le teimi e te puni ai ngā ruenga mo aso malo lo o le a whainei o i te tonu lau tālu sanga e pei ona mana umia i le tūla whono le nei, pei ona pāsia ai le pānemene i le vai aso o mawai. Ia ai, o le nito i mi, la se i vai foe a te liu mai, ia ona tu uina tu lo lea o le tātou polkalame lea o tā pēna ma saunia mo lau whaafonga ana i le nei vai aso, ai usi pēr le whaafonga. O le nei whaapoponga o le tātou polokalame, e fia to mua ia se whaamatalanga e winga i lea tu nuu tele o Saina. Ia pe o le People's Republic of China. E pe o na lau silafia i lona i ngoa alo ia e le Lālolāgi a toa. O le nei atu nuu tele, ia e te lea hoi ina tātou tau le manino pe malamalama le le iai. A tonu masalo pe ona o le tele na ua o le nei atu nuu ma le mamao mai i Sāmoa, whapena ai hoi ma New Zealand nei. Ai o se o masalonga, taruai ona o Saina o se atu nuu e pūlea i whainga ma talito nunga whaakomunisi. A tonu e seasa ai ona tātou maua i aini whaamatalanga sao e tusa o lea atu nuu mana pūlenga. Ma sa tau le tā ua foi i le tonu o a onga sa tātou wa onga ai o tātou la iti. Ona o tātou o se tasi o atu nuu sa hao a oina o tātou tangata mo na tūpulanga i whainga ma pūlenga whaaperetania. E pei ona sila fia lo tātou tala whaasolo pito. Ai au te manatua i naona pō, e pei o se mea leanga pe a tau le upu komunisi. A whaapopolo i ai le whaapunga o Saina komunisi. Ona pei a lea o se mea ma mafa ma ino sia. E pei o se mea tau whaafefe mō tangata e le malamalama pe manino le lei i le winga moni o meo whainga whaakomunisi po le communism e pei ona lausi le fiai o se tasi o pūlenga e tausia ai malo mātunuu. O ia tūlanga ma ia i tu a inga o talitonunga o lo o tū mau pēr lava ona iai le taimi nei.
Ia pe atonu fo'i ua wha te teleina. E pei o na tātou mōri mawina i mea ia o aari ari mai nei de tonu lo tātou I tūlangi o le Vasa Pasifika. I le anga I mai lea o mālo te tele ma mālo mālo losi o le Lālolāgi. E iai le United States o Amerika. Ai whapea ia Peretania tele, o Whalani, ma Initia. Ai whapea na ai fo I Australia ma New Zealand. E tau mawhai ia ni whainga mani awala, e tau anau ina ai le langolongo sua a mālo mātunu o le Pasifika, e awala lea I le whaatino ina o ni ati na e mani polo ka lame fe sōswani, mōno lātou ta mau ainga, ai maise I lava o le tū tau I le pui puinga. O le upu moni lava, ua tele mālo mātunu o le Pasifika, ua fe soa I ai le mālo tele o saina. E au fiai ma lo tātou atunuu I Sāmoa. E le ngata ina fausia ai ia ni fale te tele, whapea ni fale mai, ai whapea na fo I mani awala te tele, a toa mani ala lau pāpā. Ma le tele o isi ati nae e au fiai mea tau fiso ta inga maisi. E lei mamau te lea tu nei, sa I longa o na pisa ai ia le malo Australia, ai whapea fo I ma le malo o New Zealand nei, e tu sai o se whaai unga a le pāle mia ma le malo o le atu Solomona, e ta tala ai le awanoa ia saina, e whauru whale atu ai I le tonu o Solomona, ia ni leo ma ni fita saina, pe a whai, e mana o mia le atu langa e le atu Solomona I se taimi I le luma nai. E le ngata I lea, ai o tele nisi ati na e te tele, ua whaatino ina e le malo saina I te tonu o lea fo I atu nuk tele I le Pasifika, o le atu Solomona po o le Solomon Islands. O le nganga o le fia o Australia, ai whapea ai ma New Zealand, ona e whapea o le awha ina ai le saunga le mū, ma le pui ngā malu o le Pasifika maono tangata, I le ofi mai leo saina ma ana vainga au I le lumanai. O le fōi o lo tūla I mai pēr, ia le ese senga tele o manatu malangona o tangata, I le mata upu e awhia I le whea ngainga I le vā o le malo o Australia, Amerika, ma Peretania, lea e whaingoina pe ta ua o le AUKUS, o le Australia, UK, ma le United States, le I le vātu nei talu o na whaamautu wina, na whailo mai o le nganga au tū o le whengainga, le AUKUS lea, ina ia ngā rue whaatasi ai mālo te tele nei e tōlu, I tu langa tau I le puinga o le Vasa Pasifika. Ai o le vaenga o lo o tele ina le fia I ai tangata, ona e whapea, o le a mawhai ai I lalo o le neifenga inga, ona fausia ni wa a maulu. Mō le malo o Australia, o I tu ainga wa a maulu nei e wha ngā ina ai le malosi wha niukilia. O se tūlanga e matua te ena malosi e le to tele o tangata I New Zealand nei. Ona e peia ona silafia. O New Zealand e iaila na whainga whaavae e matua sā ai matapu leo o mai o so o se waa, po o se waa lele e whaao ngā ina iai, ia pe iai de tonu ia le malosi anga wha niukilia. O le wha upunga aloa ia mai tai o malo te tele nei e whapea. E te tau na wha malo sia ni whainga e wheso swani, ma lango ai ia atu nuu o le Pasifika. E tau te atu I wheso swani a toa ma polo kalame o lo wha atino ina e le malo saina mo I la tau. Ai o tele taimi ua wha ailoma iai e le malo saina.
e le o iai sona wha moe moe, e wha o pengaina i atu nuu o le Pasifika. Mai na wha alia moi fo i le wha noa o le malo saina, pe a whai o le a wha tasi atu le malo o New Zealand, e a vea masui a wai, o le whengainga le nei ngo o le AUKUS, e pei ona tutu wha tasi ai nei au Australia, le United States o Amerika, wha pea ma le malo o Peretania tele. Ai e pei ona silfia le mamaru ana o wha fonga, ai moise i la tau e sue i mata upu o le tala wha asoropito ma mea tupu i le Lalolāgi. O le Pasifika, e toe paua leo le itu langi o le Kelope, e le i o ma iai ni vevesi, ma ni taua wha le waha o malo, e pei ona tātou mōri mawina i isi tu langi uma o le Kelope. E ui ina sa o mai i le atu Kiribati, whapea le atu Solomona, a toa ai ma Papua New Guinea, ia se vaenga o le tau o tele lona lua le Lalolāgi, lea sa no foia ai New Zealand nei, a e whapea nāma si o tātou o tunu i Sāmoa, e le vaenga au, le fita ma le malini a le malo tele o Amerika, e tā pena ai mō la lea taua. O le manatu ma le langona o nisi o le au whaitau whai ma tā upu wha le maha o malo. O lea ua ta ngia mai fōlinga, o le aho o mai i o tātou vai whanua i le Pasifika. Ia ni vevesi, mani wha le lave tātou te le fia wa ai ai, ona o inga matulanga e pei ona tātou mōri mauina nei. I le tū lea tau i le puipuinga o le saonga le mū o le Lalolāgi. Sa au ta mua o tele i ngā ruenga māti nae ua whaatino ina i le Pasifika ai whapeailo tātou o nui Sāmoa i lalo o Fesoasoani mai le malo tele o Saina. Ia mai ua le leima ua mausa li le tūlanga o le māwhealoa i wha malo o Sāmoa whapea ai masaina. E pei ona sila fia o le tausanga ia fe iwa se lau fitu ono, tasi iwa fitu ono, le ana whaawai nai ma a mata alo ia so tanga wha malo o Saina ma Sāmoa. E ono winga la, o lea ua whaase fulma le valu nei tausanga i le tausanga le nei, talu ona iai tūlanga nei alo ia i le vā whealoa ai o le malo Sāmoa ma le malo o Saina. E toi lua ana i tausanga ia o lo toe, ia ona aulia lea o le 50 tausanga. E mai le o se teimi pupu, pe lai titi foi ia lea mawhtanga i le vā o malo i lua. Pe ona sila fia, e tele manoa noa ai, ia le maupolo kalame ua whaatino ina e Saina i le tonu o lo tātou o te nuu. E mo le sila fia, o le malo Saina, e le aisa na polo kalame Fesoasoani, e pei o polo kalame a New Zealand, ma le malo Australia. Ai, o ngā ruenga uma e whaatino e Saina i soo se te nuu e awhia ai ma tātou i Sāmoa. O lo whaia i ni whaaune ngā tupe e no mai e le malo o Sāmoa, ia se leni mai le malo Saina e whaatino ai ni ngā ruenga peila o le whale mai. Ia o le alawa le ngā ruenga mana o ai le malo Sāmoa, whale te tele o uma nei ana fausia. E le ai se pol kalame whaifua ai pe whaise Fesoasoani a tusa ia pe o pol kalame Fesoasoani a New Zealand ma Australia. Ai o whaaune ngā tupe uma mai le malo Saina mo Sāmoa maisi atu nuu uma o le Lalolāgi. E whaia lea ini tului mawalano. E pei o le whaupunga alo ia le nā e au mai e le ngata ina umi le taimi e toi tongi atu ai. Ai e le titi ia le tului po le interest. Ai e le aise por kalame Saina e whape whaifua ai se ngā luenga po se ati natele i so o se atu nuu o le Lalolāgi e au fia ai ma tātou i Sāmoa.
O le teimi nei mo le sila fia foi pe on si sila ia ia tātou whaasaralaunga maripoti I lunga o fisota inga telewa wawe. O loo iei nei saina le pāle mia o Sāmoa le fionga ia fia me Naomi mata awha ma se au malanga alo ia mairo tātou tunu o mo se asi singa tau o loa o se official visit e iwa aso le umi. Ia e uma nei wha e ngolo vai aso ia ona toe foila lea I Sāmoa. O le whai ngā malanga ma le au malanga le fionga I pāle mia o Sāmoa o lo au fia ai le minsta o tupe alo tātou o tunu o I Sāmoa o lau timu ia a fua uele se va ai ia ai whapefo I ma whaaululunga po o whaatonu o matanga luenga I fitu o le malo e patino I le tele o le mawati nae o lo whaatino saina I le tonu o Sāmoa. E pei o se tasi lea opine e whaamau I nai ma sanga whaamau sali nai le tulanga o le vale lei wa iai le malo saina malo tātou o tunu o Sāmoa. O le awhi iwa se lau valulua, tau sanga le tasi iwa valulua, na amata aio na awina atu I saina, I alo ma whanau o Sāmoa, e awa o ina ai I tonu o universite o le malo saina, ini awa noa wha askola sipi, I alo o lo tātou o tunu. Mai le mai tau atu iai tu sai o wha mau maunga o wha ailo mai, o sili atu mo le tolu se lau, le a whai o alo matama whanau o Sāmoa, o I umai I universite o saina, ma wha ailo ngā wha apitoa. Ea, e pei o sina o te tonga le nā, o le nei mata upu tāua e winga I le wā whea Lālolāgi, o le tātou o tunu o I Sāmoa ma le malo te leo saina. Ai pei o le tūlanga o lo tātou mōli mawina pēi le taimi ma le taimi a maise o whaasara launga I le nei tunu o ia e te lea ina te ena I New Zealand whapea Australia maisi tunu o te makalasi o le Lālolāgi ia le malo saina e whapea o le malo kounisi ia mai o se whainga e leanga ia ma le lei mō le to te leo tātou na soifua e I whainga malo sa o loto po o te makarasi e pei o na iai ia le Lālolāgi. Ai a mawai le marolonga ia ona whaawau tu aila leo le tātou Paul Kalame mō le so. O se lipoti sa whaasalalauina mai e le whaalapo tonga o mea tau whaasalalaunga whaale vāo mā lo e ingoa o le Globe News Wire mai I le ai o Beijing le lau mua lea o le tunu o Saina I le aso luas fultasi o Novema o le tausanga le nei nā tā uai le whaia lea o se fuafuanga so o whaatasi I le vā o le malo o Saina, ma le malo o le atunuu e ingoa o Brazil, I le kontineta o Amerika I saute. Mo le sa idia leo se Lālolāgi whai mea tonu, ma se paneta e ma whai o na soifua fe langolango mai ai I a ona tangata. Ua se fulu nei tau sanga, talu ona sainia, ma wha mautu ina I le tau sanga e lua afe se fulu mo le wha.
Ia se whenga inga o loo ngā rurue whelangolango maaiai ia saina ma Brazil i le atina ina lea o le malosi anga wha e le tise ua wha ingoa ina le atina e o le Belo Monte UHV Transmission Project. E pei o le ingoa whapeltania lea o le atina tele lea o loo whaia i le atunu ule nei o Brazil e langolango maaiai ma le malo tele o saina. O le nei atina e au fiai ia lau whanua po lau ele i se mamao e sili atu ma le lua afe kilomita e so po iai ia vau matua o le Teropika atoa mawaitafe tele. O le ati naile nei ua fausi ai se fesota inga tele mo le malosi fa ele tise ua mawhai ai o na fesota ai le tūlangi i mātū ma le tūlangi saute o le atunu tele le nei o Brazil. Ua le ngata ina mawai le ele tise ua lava matotoe mo no fuanga tū tonu e iai pisnisi ma whalenga o si mea o lea atunu u. Ai ua whape na fo i o na fo i ai ia whaafita auli tau ele tise mo le sili atu i le lua se furu ma le lua miliona o te ngata o Brazil pe tusa lea o le se furu pasene o le whaitau a whai o te ngata uma o le nei atu nuu o le Lālolāgi. O le nei ati nae, ua maua mai ai le tusa o le se lau walu se fulu ia meo i tū lai ta ua o terawatt hours o le malosi wha e le tise e maua mai i le suawai. Mai ua wha asau ina ai le ono se fulu ma le 4 miliona tone o le koale. Ma ua wha pe nao na wha i titi ai i le se lau fitu se fulu miliona tone o le kasa o ona o le karaponi e masua i le ea mai i le sio manga ona o le tau whainga o le lātou e le tise. Ua whaamatala ina mai i le ati na ele nei o se mea le lei au pito i longa lea o mo whai o na ausia i le ngā lulue whelangolango mai ai o le malo saina ma le malo Brazil i ni fausanga fau whaaona po nei. Sa whailo mai ai le Palestine o le malo Brazil o le li ingoa i a Luiz Inácio Lula da Silva i se talanoanga ma le au whaasala laua saina e whapea e tele maonga i a le tūlanga o a fianga o le malo saina i le atina ina o le malo sianga tau ele tise i te tonu o lona atu nuu o Brazil. O le aso lulu na tuna e tunei sa feilo i aita i tai o malo e lua, le Palestine le nei o Brazil, ma le li Palestine o le malo saina o Xi Jinping i le ai o Brasilia, le laumua le o Brazil, mo ni talanoanga alo ia. Na ta ua ai le Palestine o saina, e whape o Brazil ma saina, oni pa anga vāvāna lata, e wheso swani lesi i le tasi, ina ia manuia ma le lei. Mai ua nofo sa uni fo i saina ngā rurue whelangolango mai ma Brazil, i le wha le leia o lona ati nae mo le lumana ai o ona tangata. Ua si tia le tūlanga aloa ia o le vāwhea aloa ai o ia malo e lua i le taimi nei. Ua wha avai na aise mawhtanga vāvāla lata e tutusa i e wha moe mo le malo saina, ai wha pena ma Brazil, a wāse manuia e sidi atu ona le lei, mo la ua tangata ai maise le Lālolāgi a toa. Ina ia mawhai o na lava ma te toe le tamau ainga e whaalangolango iai. E mai ua maridi ai nei e tunu e lua. E tu whaatasia fuafuanga mo le ati nae o Brazil, ma le polkalame tau ati nae whaale vāo mālo a le mālo o saina. Lea e whaingoa ina o le fusipau ma le awala. Ia po olona whapeletania o le Belt and Road Initiative. O le polkalame tele le malo saina e pei ona sa tala noa ina fo i stasio tātou polkalame la tau mai nei.
na fausia ai le malosa ina le tele o ni awala fou ai whapea mani awala mo no fuafi ato ai mani taulanga mo waa i le tele o tunuu o le atu a sia whapea ai a Felika a Melika i Saute o le Pasifika ai whapea le atu Europa e o atu lava i te tonu o le malo o Lucia le whaitau biliona ai whaitau trillion of dollars ia le taua whai o ia ati nae te tele e whaatupe ina e le malo saina ia tunu nei o le Lalolāgi o te titi soo ai ia ati nae te tele nei o ala te tele a walo na whaafi o meo ati nae o le malo si wha eritise tu langa wha te kono losi ve sota inga ma tu langa tau le soifua malo loina ato ai maa o onga. E peila o se tasi le nei o mafua anga tele o le fia fia ia po o le ita fo i o tunu te tele ia sa loto po o tunu democracy i le malo saina ona o le maita watu iai ua toititi a so o le Lalolāgi i Paul Kalame nei o loo whaatino ina i le malosi o le ati nae ma le tupe a le malo saina. O le tausanga le nei, ua atoa iai le 50 o tausanga talu ona whaawaina ia so tanga alo ia wha le vao malo le vaa leo saina ma Brazil. Mai o tonu o le vai taimi umi, ua tele ni mea le lei o mawhai o na mawai ai moise i le tūtau i la ati nae o tamau a inga male ngā lulua whaatasi o malo e lua i le tūtau i fe whaatau a inga. Mai o loo sanga wha malo sia pea ma whaale leia ia so tanga va vala lata. Ua se 15 nei tu sanga so soo o avea saina ma paanga au tū ale malo Brazil i le tūtau whaatau a inga. Mai o stasi leo atunuu o loo au pito i tele ana tupe o loo whaiei ngā ruenga ma universi do tonu o Brazil. Ua ave ai Brazil o le atunuu numele tasi mo fe whaatau inga ale malo saina i do tonu o Amerika Latina po o Latin America Amerika i saute pe o na sila fia. O whaamaumaunga o whailo mai o ilo ai o le tolu tausanga na tua nai atu nei, na sili atu i le se lau biliona dalai le tausanga, le taua whai o loa mai Brazil, sa whaatawina atu i le tonu o maketi o saina. Le ngata i o loa ngaosi, maisi o loa o loo fe whaatawa ia ia maa lo de tele lua, ai tele fo i maa nono ai kompania saina, o loa a fia tele ngā ruenga mana ti nae tau le malo si anga i le tonu o Brazil, e au fia ia ti nae o le elitise, e maua mai i le swa vai, whapea le malo si anga e maua mai i le malo si o le la, a to ai fo i ma le savili po o le matangi. Mai na whaalia whapea o le vaenga lea e au fia ila ti nae o te mao ainga mai le malo si anga mama, wa tiri ai o na si tia, ia le tūlanga o le ngā lunua whatasi fe langorango mai o nei malo e lua, i tūlanga whaapisi nisi, ma tupe whaawhainga ruenga po investments. Ua whapena fo i ona le lei ma malosi i a sotanga whaalenga nuu i le vāo tangata saina ma Brazil. O stasi o aitele i tonu o Brazil e ngoa o Recef, sa o lātou whaamamaluina le tausanga a toa le nei, lua wherua fuwha, ia le tausanga e ta ua pe ua whaingoina o le tausanga o saina. Ia la tausau ninga whaamanatu mo le 50 tausanga taluona iaiso tanga whaamalo i le wha o tunu e lua. Whaari ai lai le taitai o saina ia Xing Jinping e le tau ia tunu e lua o na whaawau pea ona sanga whaamalusia tau mwhinga uma mo le whaaleleia o la tinae ia o fiai maisi matata e pei o suenga i le vani monimo, ae whapea ia tina e tau whaatoanga, a tina e o le teknolosi,
ai mai se o le malo si anga mama. Na ia ta o fo i le wha wau pea o le langolangoina le saina o le malo o Brazil. Ina ia wha i tia la wha i o tangata e mafutia ona o le tūlanga motiva mo le tango lima. Ta o mai fo i le tai o Brazil le alipele stene o Lula da Silva. O le ngā rurue whalangolango mai o saina malona atu nuu o le afiso soni tele lea i le sanga wha le leia o lona ati nae. Ai mai se o le tūlanga tau le tamao a inga ma avea ma wha ilonga wa i o le mawhana ma le leia o le mawhtanga whelangolongo mai i le vāo nei e tunu ue lua. E se Lālolāgi ua whengai nei mani suinga whe sui ai ua atangi ai i le ngā rurue whelangolongo mai o saina ma Brazil ia mata upu e awhi ai le onga o tūlanga e la ngā i te tonu o malo o whatasi ai mai se o isi whaalapo tonga whaale wā o malo e awhi ai le G20 po o tunu ui e lua se furu e o pito malo losi ma le lei o lātou tamau a inga ma le ati nae o le Lālolāgi. Ai whapea fo i whaalapo tonga ingo o le BRICS le o atangi ai le te tau o na wha malo sia o le leo o tunu utau atia e ia wha langa mai a le Lālolāgi. O le masino me o le tausanga nei, le ana wha ilo mai ai whalau i tele saina ma Brazil o la ua langona e tu sai o ni awala e mawhai ai o na wha uma le taua i te tonu o Ukraine. E ono le tu sa ma le ono i ala wha inga o vaenga o lo o fiai lea wha asara launga tu wha tasi e saina ma Brazil ma e sa tele ina talia ma langolango ina e isi atunu o le Lālolāgi. Sa whapena fo ina whawaina whatasi saina ma Brazil ato manisi atunu o le Lālolāgi saute o le kelope po le Global South ia le mafutanga o whaingoina o le Friends for Peace. Ia po nuinga o wo mo le file mu mo le whamoe ina o ia mawai se fo ma se file mu moni le taua i le tonu o Ukraine. I le tūtau i le fo ia le motiva ma le mate lahina o tangata o le Lālolāgi. O lo o iei le whaanaungaunga o nei malo e lua ina ia tau mo whai e fo ia i tu a inga o whaafi tahauli. Ma ia whaasoa atu ia awala mo whainga i isi atu nuu e fo ia ia tu langa. Sa whaama whaina mai le pele steno saina o Xi Jinping le matua te tau lea ia saina male malo Brazil ona te tū malosi e pui i le file mu ma whailo atu i le Lālolāgi lo la ua malosi e pui ai le file mu moni o le Lālolāgi ma le foina o whaafita auri e awhi ai le lumana ai ma le soifuanga o tangata uma. Whaalia mai fo i le taitai o le malo saina e mo mia o na wha malo si e pēale ngā lue whatasi i vaenga e awhi ai la ti nae o le malo si anga mama, po le clean energy, ai whapenāti na e tāla whengai, mao ngā mō tangata uma, ai moise o le tali atu, i suinga onga o le tau, ma le sā i lio se whainga, e pū lea le ai lea ta mai whaafolinga, lea e ta ua o le AI, le Artificial Intelligence, e pei ona tātou mōri mawina i le nei vai tau o le soifuanga. E ai usi mai pēa le whaafonga.
O le amatanga o le vai aso, na li po tia mai ai i le atunu o i tia. Ia se mea ma tau tia e whainga tau na tali tonuina. I na ua toi te ia e lunga se maliu, ai o le a tutu le afi e susunu wailo na tino, i se nuu i le stete i mātu sifo o i tia e ngoa o Rajasthan. O le tunu le nei o i tia e pei ona sila fia le mamanu al au whaafonga. O le latou tū ma le anga e māsani ai, e susunu o latou tangata e mali liu i se afi tele tafu i fafo i wafie, e whaaliu e fuefu ai se i tulou. E se ase au na whaia i aini whainga leo o māsani e tātou i New Zealand nei ma isi atunu o e whaao ngā le masini aru le tise e cremate a i se tino ma liu. Ai o le lipoti o le newspaper o le Daily Telegraph a Beretania i la songo fua na ta uma ia e whapea. O le tangata na awhia i le mata aupu le nei i initia. O se tau le lea e lua se funu lima tau sanga le matua e ngoa ia Roy Tas Kuma. E whapea o se tasi e whaale tonu i lana tautala ma lana whaalongo. E whapea na oso maua lunga luna whiwa i le stofi i ona tua. O na whaana nati e tuaile i le whale mai tu māloa i ngoa o le BDK i le nuu e ngoa o Tunihon i le setete o Rajasthan. Sa vaia o ia e fo mai ma muli ane ai whaia le whaai unga e whapea. Ua umalona ola pe ua maliu. Ia ma whaatonu ina loa e awai sao i le fulisa o le whale maliu e ta oto ai. Nā ta ua la i le whaamtalanga le newspaper e whapea. O le whainga e māsani ai e te tau na whaia se ta o tonga whaapitoa. Māsani ai tātou le ta ua o le PM po o le post-mortem e whaamautu i nai le mafua anga o le maliu o se tangata. Ai vei tai, e le ai se ta o tonga whaapea na whaia o le nei tangata. Ea, ma whaapea o na whaatanga i e fo mai e avelo na tino maliu i tua ia ma avelo e susunu pe cremate. O le nei tangata e whaapea sa nofo i se whale dausi ai tangata e le aini a inga mo ni nai masina e le i mamao te le atu. Mai o se tasi o whaalapo tonga fiso swani, no latu aveina lo na tino maliu i le nofuanga e susunu ai e maali liu ma whaiai mo na toe sao ninga. Whai mai la le tala, a wha solo ai le toe sao ninga o le nei tangata, mai ua uma fo i ona tuu lo na tino i lunga o le whaupuenga o fafie e sauni ai e susunu. Ai whaafo se i ona whaalongo ina le manawa te tele o le nei tangata, ma wa ai ua amata o na whemingo ia ailo na tino. Ea, mai o se tūlanga na matua whaate i ai la tau sa i ai mo na toe sau ninga. Ma tau whai ianu waili tangata ia i le atoa ina ua mata tau. Whapea ai o se anganga le anga o la tau wa ai i ai. Peitai, na iloa muli ane le ai e le i maliu le nei tau le lea o lo soi fua pea. Ea ma toe whaanati nati e tua iloa o ia i le whale mai. O le nei la whalawalawe, o ilonga o na tula i mo iai, le mau whai tionga e whaasanga i le pūlenga o le whale mai le nei o le BDK, mai ua whaatonu i nai e le malo, le whaia lea o se komisi sua sue, e sa ili a mionga, ma le whaatino ina o tiute o fo mai sa a fia ai i le nei mata upu. O le ripoti au pito lata mai nei na ta uai e whapea. O le teimi nei, ua wha malo lo le tu mau pe ua suspend ia fo mai uma nei e tolu na fia. Mai na whaelo mai e se suisi ni o le pulenga o le tu malo na tupu ai le wha le lave. O urua i ripoti ua iloa ai sa i linga u whaia. Ua iloa e le i whaia se tau tonga wha apitoa po o se post-mortem o le tangata na maliu e ui ina e mo'mia o na whaia lea tūlanga e foma ai na fiai. E paule mea na o lātou whaia o le whaatumu lea o le pepa whaamaoni o le maliu pe ua uma le ola o le nei tangata
ia mawhapelo na awinatu o ia e susunu i le nofuanga e susunu ai tino maliu. O le manatu stasi o fo mai whaapitoa a initia i le sa ilia o le mafuanga o e mali liu ai tangata, na ia whaalia i whapea o nuu mai tu malo mao tua o le tunuu e pei o le masani le whaia e fo mai e ngaru lue ai. E le aini to tonga whaapitoa e whaia o tangata mali liu, ai nā o le whaia o pepo maliu, e tu si ai le mafuanga o se maliu, awa wala tau sila fia le lei o maliu umalawa e ave e susunu e ma whapeo na mou atu ai e le toi mauani wha maoninga sa whaia pele i whaia se tautonga e wha maoni ai mafuanga o le maliu o se tangata. Ta ua fo i le fo mai o leisi mafuanga ona o le tele fo mai nei de tonu o initia e le ia awa o ina i le whainga o tautonga nei ta ua post-mortem e au ili nai mafuanga wha le soifua malolo ina e umai le soifua o se tangata. Ia, tātou tārusia i leo tupu reitu a ingo wha le tonu i atu nuu o tātou nonofo ma wha mautu ai. Wa i le o se mea le lei le whai o le family service po le sao ninga o se maliu. To e sao whai e lunga le maliu e peo na tātou mōli mauina i nisi o ata i lunga o vesa o ta inga tele wawawe le nei vai taimi. Ia ai ona o le tātou taimi tasi o manatu ia o le a wha muta ia i le nei wha apoponga o le tātou polo kalame le nei vai aso. Tau pule soifua na foi vai aso o momua ia ona toi maua leo se wha apoponga e wha aftaili so di mai i le Lālolāgi o Aso Nei i le so. Ia, wha malofo e lau whionga Lauano le tāpena ino le tātou apokalame o le ni wha yaso. Ia o mana e la fo e whalongolongo atu. Ia e tau walunga la fo i stara maari ele. Ia e moin o le e tau ti tari e ai. Ia rango atu nua ia e intia. Ia o lātou wari atu mare anga nu. Ia a tupu lai Sāmoa le ngā mea fo le tu atu i lalo le maliu o le la ui pala e toi tu mai lungon maliu. Ia e se va inga te masalo se va inga mata utia pe a ia se va inga fa pe Sāmoa. Ia le la pe ona ia ila wali ia na e foi le la susunu le maliu intia. Ia o le mea le mo na tu mai lungon maliu ia alu rol tangata Yesu el mea olai. Ala wan. Ia fe mea na tau na ia ile fa te tenga ia e tātou tārusia. Ai manuia tele la lotu il fai ungol mai aso, feilo i pea fa sei fuia.